Dili kinahanglan nga muhatag mo during Teacher's Day. Pero malipay mi makadawat. Kay kabaw mo na among principal mismo manghatag na namo. Kada tuig gina na sila ihatag namo. O ang mga teachers maghinatagay po na. Mga estudyante, labi na sa public, kabalo ko naglisod ta. Kung na mo ihatag na mo, malipay mi kay kabalo mi nga dili na sayon, dili lalim. Pero kung wala kay kahatag, ang inyong pag-greet na Happy Teacher's Day sir, Happy Teacher's Day ma'am, nindot na kay na. Ang pinakanindot na inyong ikahatag na mo, mga estudyante, ang magbinutan mo sa room, maningkamot mo makaton, kay malipay may makakita ninyo pohon na nahimo mong mga maing tao o nahimo mong successful sa inyong gustong buhaton. Salamat o Happy Teacher's Day sa tanang mga teachers sa tibuok kalibutan.